Anyat orasan. Nakailad ka pa ila dita. Kunak man no ag general cleaning kayo ita. Mapanak tinton madamdama lakay. Ay na no agalas 9. Di bali kadamot ni Flora ang mga sikaso kadagiti ag general cleaning. Inawagak mo't idirabi Adamotin kan kuha na numasapa amapan. Ay. Ninsamot kagawad Floran ti mga aramin kadagiti responsibilidad mo kuma. Saan laang mat-asyak ti binilin ni Kapitan lakay. Dua kami mo. Kay isumit. Dua kayo abinilin na. Kaya't asawan day ta. Naskan yung tinulong kayo. Ne. Apay ngay, jak mat makita ni kagawad Linda, kagawad Flora. Awan pay mat nga ron. Kunak mano da kayo ti binilin ni Kapitan ang mga sikaso kadagiti ag general cleaning ita. Narigat nga min ti agsasao. Sigurado nga umay tulang manan ag picture day ja kagawad Linda. Talaga asadot day ta kagawad. Correct. Ora siya kagawad, Flora. Makadlawak. Kada kayo akagawad, iso ti kasasadutan. Shh! Di unay ti agsao. Ang mga noda makangag. Hoy, pudnumat namin. Ada sadsadut na no daduma da di akagawad. Di daduma met. Ay na, agpabanglo itinagan ti amuda. Kas kumakani kagawad Linda. Na, kunak no nagrubwat ka itayon. Parubatan lakay. Ay nalpasan ate general cleaning. Kinulim mabasak itay. Oray no mapanaklat na. Mudto man kit di tabunang kan kalugong mo, tabuluda. Na, ay nawaw. Ananwaw? Anya kumangay. Props ko mapanak mo't makipicture. Tapno addarupak no agpost da. Nasken nga addarupak makita dagiti kabarangayan tayo. Tapno panunutan da nagtrabaho akmo. Di ka lang mabain ang mapan kalay jay tapnog picture. Mapan ko lang mo't kitaan no kumusta ti dinalusanda. Kita no inaramid damot lang ti bilin ni Kapitan. Ay, kababain ti kastangar aramida ma. Anyan tulangan ti panunutan dagiti kalugaran tayo, no kasta? Ni kagawad Linda ti masabat ta iti dalan manang sabet. Ay wanyag paiso. Ne, kita am ti kawas na bakla. Ay na, sigurado ang mapanlag picture day ta. Kastamat ka na yun. Ag picture lang nga ura awan mo't inaramid na. Anya kumapay ngay. Kati agpapabang lulaang matinagan ti ambuna. Saksa mo't ipagsarsaritaan nyo. Sigamat gayam day ta, kagawad Linda. Nagmayat man ta kawas mo kagawad. Ay na, no planong ti mapanagdalos, nalpasan. Awanan ti maaramid. Mapan ko lang kitaan, no stumat lang tinaramid nyo. Aglada-ladaw ka ngamen. No awan ni kagawad Flora, ay jak amon. Anya ti ko nang sabi? Ay tikunak, naladaw ka unay. Nalpasan ti trabaho, sa kayo agpakita. Ay nawaw. Agawid akon kagawad Linda. Agbati ka dito'y barangay hall. Mabit lang kagawad Flora. Apay ka de. Picturean nakpay man. Anya? Tapno addamot ti rupak no agpost kayo manen iti Facebook. Sigurado nga i-post yung manen ti general cleaning tayo. Imay kalaang ka di. Tapno agpa-picture kagawad. Awanan ti ado asao. Umay kakitin tapno malpasan. Ay, awan laang ni Kapitana. Kung tigaduma kagawad. Ay naawanan ti ado asao kuna lang arudan. Umay kakit din no kayat mo ti makaawid anasapsapa. Jack amukang ka. Mabalin mat siguro daytan kagawad Linda. May sapay man. Saan samot makita ti rupak kagawan? Masapul pa'y aya. Una, tapno inton agpost ka iti Facebook page ti barangay. Makita dagiti supporters ko ti rupak. For documentation purposes lang gaya. Katuan
Tapno kasla nakidalusak med laeng. Adan to may bagat ti tattao no kastalaeng. Sekreto talaan ngamin ang. Kinapudno na, adda dagiti ka barangayan tayo amang sapsapul ken ka itay. Iso nga rod a picturan na. Samo i-post iti Facebook page tayo. Tapno makita da nga adda mo tinaramid ko. Agpapabanglo ka laang samot kagawad. Ay, kita nyo to in post da iti Facebook ti barangay. Oh, Nan, kita akman? adaro pa ni Kagawad Linda. Kunakon kat. Ay, talaga nagpuskol ti panagrup-rupa na. Oh, jak to pa'y nakita ang nagdalos. Anya kumapay ngay. Napanlaang manan nagpicture Day tamot ti paglayngan na. Saan lang anam na minsan ngay naramid na ti kasta? Pudno. Ay, sayang ti butos ken kuana. Inton sumaruno nga eleksyon. Jak to ibutos day ta Kagawad Linda. Ay, uray siya. Uray ti aniniwan na, jak ibutos. Anya ti umay mo gatangen, Kagawad Linda. Nangag ko ti saritaan nyo iti daydi asabe, bakla. Oy, anya ti makunayo? No makapagsao kayo, kunamlan asino kayo a perpekto. Ay na, Kagawad. Saan laang ada kami kanimanang sabitin nakadlaw iti kastang aramid yo. Talaga ngawan preno tang iwat yun niya. Talaga mat aprang kaknagsasao? Narigat mat kami, nagululi mat kami latang, Kagawad. Di ba? Ha? Ay na, talagang agburat ti darak no kastalaang. Ay na. No mapagulimak yun ti daduma kalugaran tayo. Di na ka mapagulimak. Hoy, kasano nga agprogreso ti barangay tayo no kasta kayo mat? Ay nawaw. Ay awanan! Anyan tulangin ti pagmanagan ti barangay tayo no agsadot-sadot kayo ang nakatugaw. Dagiti awanan baing amarites. Ay nawaw. Anyat pagpupungtutan ba kay? Kasangsangput mo lang. Kasano? Pinagsasawan na kit din day bakla. Uray digiti daduma ka barangayan tayo. Sikat itapik da. Sadot ka kanaw. Hey, nakita da ti picture mo na i-post. Kan? Awan inaramid mo. Binaybay amlaang ida. Ne, anya ko matga po amakiapa akpay lang basol mo man. Asino nga minti nang ibaga nga agpa-picture ka. Tapno la adda i-post da arupam. Maamwak lang no asino dagita. Ha? Talaga adidan makaraman iti ayuda. Ay agsardeng ka man mate. Saan nga min anasayate kasta nga aramid mo? Kagawad ka ang paiso. Ngam salud-sudem man di tabagim no usto ta. Oho? Adaya na aramidan para iti pagsayatan ti barangay tayo. Siya kung ti makaamo amang iwaras iti ayuda, Kagawad Flora. Sigurado ka kade, Kagawad Linda. Wun, bumawi ta saan ka anatulungan idi nag-general cleaning tayo. Sige, ikam amin iti adda iti dayto alistaan Ado damat gayam amaikan. Wen, siguradom amaikan amin dagita tapno awan tirire. Kita man kit din no dapay saan ana inayon iti listaan ta inayon mo matlaangan. Inayon mo tong. Awun ka di, danag mo na yan. Di ko na ngamin ni Kapitana kat sapasap ka no. Ngam aglista tay lata tapno ammo tayo no asino dagiti nakaawatan. Agsagana da kita marites. Kitag lang. Anya ti kunam Kagawad Linda? Ay ko. Awan. Siya kung ti makaamo amang iwaras iti ayuda, Kagawad Flora. Pudno ka di tinadamag ko, bakla? Pinagsasawam ka no, ni Kagawad Linda. Ay, true, manang sabet. Isumot gayam Anyat kahit mo asawan. Adda ayuda nga iwarwaras da. Awang kanunagan ta. Sa pasap kanumat. Iso mo ti damag ko, ama ikan amin. Wan ngam awan mo't nga rod na awat ta. Ay, nakibiyang siguro mananday ta Kagawad Linda. Amok nasakit tinakam na kadata. Kasaritak tuman ni Kagawad Flora.
Aywan, iso ti pangibagaam. Naimbag day jay tanaanos. Kaya na muna tayo aramidin na. Saan akas ka iti daduma dita? Siyak lang ti mauma. Diritswa ka talaga ni Kapitan. Mabiit man lang, kagawad Flora. Ada ka di ba gam, sabet? Diretsyon kan kagawad. Anya day taya. Kunak man no sa pasap ti ayuda nga iwarwaras yaw, kagawad. Ay uwan mat, maikan amin, isutibilin ni Kapitan. Apay ngay nga rod nga awan tinaawat may, kagawad. Kasano nga awan? Inayon ko matinagan yung itilistaan. Awan pulos. Uray may sa adilata, awan tinaawat may. Ngam adamot na awat ti kaaruba may. Anya? Kasaritak to man day dya kagawad Linda? Kasano an napasamak day ta? Kat inlistak mat amin? Adamot nagan yung itilistaan. Hay, aksyonan nyo dayta. Tano saan? Agderitsyo kami ka ni Kapitan, kagawad. Mairaman kayo, asigurado iti kalukwan, ti padayo kagawad. Mabalin ka ding agsarita ta, kagawad Linda. May papanitian niya, kagawad Flora. Adda kanumat di mo inik kan iti ayuda. Apay, nagpulong dakan ka? Kunak ano didan ka sa pulan ti serbisyo. Nagado asa uday di. Ay nawaw, no kasta ti aramid mo, talaga amakangag ka kadagiti ka barangayan tayo. Imarites dakpay. Ay nakagawad, di mo pilpil yan ti ikam iti ayuda. No sa pasap ikam amen, uray pa'y dagiti ka gurguram. Itian niya kumaga po. Agpatangkenak mo ta. Ha? Apay kuma. Palagipan ka, kagawad Linda. Saan mo akwarta tinaygatang iti daytang ayuda? Iso amabalin ka di. Di ka agkasta-kasta, tamay ramraman kami apadam akagawad iti kasta nga aramidam. Na, jak mo tin makita ti rupak iti post ni kagawad Flora. Indilit nan samot tin ti picture ko. Nasaya ta, tamay sapay day nga isyo. Ado ti nakakita asaan ka anak idalos, ngam ada picture mo na ipos. Awen, malagip ko pa'y. Pudno ka di tagwarwaras adamag. Adda ka no diyo inikan iti ayuda. Wala, takaslas anda ka sa pulan ti tulong ko nagsasauda. Ay nawaw, ay pangasim. Di ka agar aramid. Tanong dumanon day ta ka ni Kapitan, ay nalpas kan. Huston, agsardeng kan Bertong. Di mo nayunan ti sakit ti ulo. Ta talaga ang ma-stress akmat kan kagawad Flora. Ha? May samot na diyang agpakalay. Na, agraman padam akagawad, kaguram. Kita ma, inton kwan. Intero a barangay to, tigumurakan ka. Sino tinangibaga nga i-delete mo ti picture ko kagawad Flora, ha? Picture yun laang mati-impose mo. Gaputa iso ti may parbang. Makapauma kan No syakti si ka, orno sampay ti inaramid mo nga isyo sakbay adumanon ka ni Kapitan. Issue mat nga ibagbagang. Ay unay kan. Diyak kayat ti may ramraman iti kalukwam Apay kumapay laang apagserbyak dagita tattao agumrugkura kanyak. Saan da deservingan niya? Day tadakes nga ugalim ti dida kayat. Agreklamo da takas makita da kat di mo mat-aramidon ti trabaho makas kagawad dito'y lugar tayo. Day talaang agpabanglo ti paglalaingam. Nagadulakit din ang muda kita. No kas talaang ti aramid mo, awan na. Talaga ang makangag ka kadagiti ka barangayan tayo. Ti dakes na pa'y may ramraman kami iti kalukwam. Mapan ka kano iti ayan ni Kapitan Linda. Apay ka no? Ay nawaw, di mon saludsudan no apay. Naa. Mapan ka agsarita kayo iti nalapat. Adda ka din nagreklamo? Kung naktumat ngamin nga ornosam sakbay adumanon ka ni Kapitan, ngam anya nga iti naramid mo. Kinarkarumpay kit di. Anya nga ita, nagdiritsudan ka ni Kapitan. Anya?
no anya ti aramidak lakay. Anya nga ita, nakangagkaadi na oras ka ni Kapitan. Last chance ko kano da ito yun. Eh, bumawi ka ah. Ibabam ti pride mo. Agpakumbaba ka. Tas ikakit nga ro ti nagkamali. Awan ti mangig mo adakas no among maaramidan ti responsibilidad mo kas kagawad iti lugar tayo. Nasakit to mga minti sa uda. Nasakit ata pudno mo ti bagbagada. Makatawon la nagserbi ka iti barangay tayo. Adun adagos ti reklamo da kontraken ka. Anya nga ro din ti aramidak. Ay kat adalam no kasano ti agbalin a responsible a kagawad. Iti kasta, maapresyar da ka dagiti kabarangayan tayo. Ken, tapno agsubli ti sikod a panagtalagdaken ka. Ay, nawaw! Kas may sa akagawad, aramidam no anya ti maiparbeng. Di ka agsadot-sadot, tapno awan ti makuna, dagiti kabarangayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Lumabas pare Brent, sa dinong iti nagapwam. Napanak man na meeting parts. Naglaing gayam ni Joanna nga anak yo ah. Isuti tapuan iti klase da. Uwan man ngamen pare. Imala ka niya. Ay, kasta, katuwan man. Panak na imala ka ni nanang na. Siya, imalaan na pare. Malawanan pare. Kasta, pare Brent. Agpatuloy akon pare ha. Agururay nga minan ni bakit ijibalay. At dapay nga min papanan minton madamdama. Alam ka ruta. Agan anat ka, parts. Agistoryatan to inton maminsan. Inton sa anak abisi. Tapuan ka naman ni Joanna nga anak ta, Selma. Wala kay. Talaga ngay malati anak ta kanya. Nalaing. Anya? Kinagbanti, grado na. Iso ta naka-envelope lakay. Aya. Ay, nawawa. Nagnganga tumatigrado na. Una, ta ipapati na matpiman ti agadal. Sa bale talaga. No naggapo ka iti puli, dagiti nalalayngan niya. Kaslad ta kayat mo asawa na. Ay, kwa, awan bakit? Si kakiti ba? Sensitive ka launay. Congratulations, Joanna, anak ko. Agyaman naklaunay, tatang. Talaga nga'y malaka kanya ka nalaing ah. Anya? Unmet, nalaingak idi. Iso nalaing kamet. Imala kada kayo kaninanang, tatang. Wen, tikin nalaing mo. Siyak, ti malaam. Naa, kayat ka diya sa wanday tang awan am-am mo ni nanang, tatang? Saan ba takasta, anak ko? Ang ingkatuman pumasyar iti ayan dalulam. Naurnong ti medal ko ijay. Kitaam daw, anak ko. Anya manan ta imala. Imala asasawam kita si Kalando. Ay, kwa, anda ka gayam dita bakit? Apay, nagpartak ka ba? Tanapan gimatangan. Umayak man pa'y maki-standby dito'y Mari. Kasla damo gimura ang Maricel ma. Awan mo't kit di, Mari Cora. Ay di kan aglibak mare. Madlaw mo't kat di tarupam. Anya nga minday jay aya. Awan, Mari. Imbagam kit din, tadumngagak. Di ka madanagan tawan nila kay ko dito'y balay. Ay na, kasanumat ngamin, Mari. Masaksak na kun iti ibagbaga ni Lando. Kun ka. Ada talaga makagapo. Anya timbaga na aya. Iso kano ti imalaan ti anak mi, tanalaing kano ka ngarod idi. Imala ka na kayo adwa, mare. Apay kitian ni tatang nalaang nga, iti imalaan na. Sa anak ngamin piman analaing, idi agad adal tayo pay laeng, Mare. Ay agsardeng ka man, mare. Nalaing ka man. Natal na ka laang ngamin.
Ato intim pagatang nyo agatas kanyak, nanay. Pudno ka day, tinadamag ka, Lando, anak ka. Ah, makapadanag kay may. Apay, anya nadamag yo? Tapuan ka numot ti apo ko kung na ti kaaruba man. Ah, ay una nang. Tapwan. Talaga nga imala kanya. Anya nga imalamot kan kasasawom si Kalando. Na, apay nalipatan nyo, nalayingak iday. Ay agsardeng ka man si Kalando. Top 3 ka idean niya, saan atapuan. Ninanang boy. Di yo man naawatan ng tikayat ko asawin. Ay katpudno ma, top 3 ka ide anak ka. Unan. Kontra yung tumod na tao. Ay, si kakit di mo tanak ka. Nasino ti mawag, Landaw? Di man maestra ti apo ko yo. Ay nawaw, apay ka naw. Ay, nakipinungot ka nung arod ti apo ko yo iji pagadalan. Anya? Nakababayin ti sumango iji pagadalan no kastoy. Ay, da siguro makagapaw. Amok ti ugali ni Joanna. Saan na makipinungot dayjay no awan ti makagapaw? Ay, imbis nga kapiyak, awanan. Ay katano sama. Tinapatag kat awan dakas anapasamak iti apo kaw, anak kaw. Ala, agawam ti magna, Joanna. Kagora dak ka di, tatang. Asino tinangibagakan ka makipinungot ka ngay? Kasano, ket boli mat ngamin day dya ka eskwela, tatang. Sa maysa, isoda mat tinangirugi. Ay, uray sana rumbang anak ipinungot ka. Kapabay ni pagadalan nyo. Saan nga rog asyak tinagirugi, tatang? Jack amo, yung ninanang munsa mo tinangalam iti kastang ugalim. Tairaman niyo pa yun ni nanang. Dumagasak pa iti ayan daan ti biring, tatang. Ah, Adala ang mapan ko alaan. Ay nawaw, apayan Lando? mangibabayin ti anak mo. Anyat napasama ko nak. Adda ka di kalukwan nga inaramid ti anak ta. Kano nakipinungot iti pagadalan. Anya kano ti makagapo. Huh? Jack amo kang kuana. Ay kat kinasaritam kumaan na saya at ang mga no pinagsasawam manin nga men. Anya ko mati maramida ka nalpasay. Sikan sama tinangalana iti kasjay nga ugali na. Tasyak pa'y ti pabasulam ita. Una tawan mati ugali ka kasta. Iso asigurado asikati imalaan na bakit. Ay, uray masamang kwet, takasaritam tuman. Pudno ka di tinaibaga ni tatang mo, Joanna, anak ko. Nakipinungot ka kano iti pagadalan. Uwan, nanang. Apay matakas ta, anak ko. No sa anak ipinungot, di siyak mati kakaasi, nanang. Isuda mati mo na anang ipungot kanya. Pinagtutulungan da. Di malisak laang. Nagpulong kalatta ko man iti maestram. Saan nga minanaawatan ni tatang tinbaga itay ti maestrak, nanang. Kasano, agong ungot nga imay. Impagarup na siguro asyak tinangirugi, nanang. Di na amo abik ti maakla ang itibuli akakaiskwila. No maminsan, di mulatan patulan dagiti buli aka eskwelaam. Narigat, no si kati mapadaksan anak ko. Uwan, nanang. Saanan maulit? Rumbang lang anak ko. Narigat ngamin no adda madangram anak ko. Ammom ti kasasaad tayo. Saan ka numat gayam ani Joanna tinangirugi iti apa iti pagadalan lakay? Unang dakas lata tinakipinungot. Anya nga iti panunutan dagiti maestra iti kasta nga inaramid na. Amukmat, ng pagtinulungan ta kumaabagbagaan, tapno dinan ulitan lakay. Sa anak matakas tayo di kahit. Na, no kastoy nga adda parikot, ibagam nga imala ti anak ta kanyak, ngem idi iso ti tapuan, nalastog ka amang ibaga asika ti imalaan na. Pudno mait, bagbagam kit iti anak mo. Siya pa yung tagbay ni pagadalan ni tay. Ay katjak amo kan kalando, talaga asaan ka ang maawatan. Panawakan. Na, sa dino ti papanam,
Inak ijay ni kumpare. Inak ang pangin. Na, May kamat ka trabihin, pare Lando. Masurunak ijay balay. Anyat na pasama kaya. Nakipinungot nga ro dyan ako ijay pagadalan da pare. Aywan, naistorya anak ko. Ang basol ka nung mati ka eskwilahan da, buli. Saan ati anak mo tinangirugi, pare? Wala nga nukas jay. Di na ko man pinatulan. Nagipulong lat ako man. Kadagiti maestra. Sa bagay, Diyak man na mo pare. Dahil ta siguro nga ugali na. Kat inala na iti inana. Anya? Si kakit di, pare. Hindi nagtapuan ti anak mo. Unang may malakan ka. Itatanak ki apa. Ibagam nga imala. Kani kumare. Kahit pudno may pare. Nalipatam samat kami dagiti kalukuan tayo, idi. Nalipatam ka din. Diya ka eskwilahan tayo. At dinanog-danog mo. Iti kinado tinasayat nga ugali ang mabalin ang matawid na kaninanang na. Diyan pala dakas mat nga rami tinaala na. ay nawaw. Di kag pabasol mo't si Kalandaw. Asino nga ruti pabasulat ngay nanang? Kat talaga mat nga imala kaninanang na. Saan man ang nasaya ti kasta anak ko? No nasaya ti aramid ni Joanna, ibagam nga malakan ka. Ngam no kasta nga da pagkamalyan na, ibagam nga imalakin ni nanang na. Kat pudno mo't. Asino nga ti daduma ang mapapasol? Alaman? Imbes sa pabasulom ni bakit mau, pag tinulungan nyo kit di abagbagaan ti anak yaw. Dakas mo't piman, numapan mo ibagbaga, ngayon nala na ti dakas nga ugali na kininanang na. Ay nawaw. Nalipatam sa mo't dagiti nagkamalyam mo't idiubing ka anak ko. Kat no dinanog mo mo't ti ka-eskwela am iday. Talagang aglablabesan day taalan dumare. Agasam ngay dayta, mapan na ibagbaga. Hay, nang siguro ati pa nagkita na kada tao. Tunggal adda pagkamalyan ka anak mi. Kanayon na nga ibaga nga malakanyak. Hay, diyak amon mare. Ubing pa'y ngamin dagiti anak tayo, mare. Normal lang nga agkamalida. Katkas naganak, bagbagaan tayo kumayda. Saan aday ta imala ka kaninanang mau, imala ka kanitatang mau. Dahi takit din, di mapantayo ibagbaga. Ay, day na nga rod mare. Nudad duma, masaksak tanak mateng. Sana balin, mare. Addan to siguro pag nakman nila kay mo. Agrobwata ko, nanang. Tibilin ko kan ka, Joanna anak ko. Di ka man makiapay iti pagadalan. Uwan, nanang. Sigurado nga ibagamanin ni tatang mo nga imala ka kanya. No adda manen aramidam akadukwan. Pasensya ka, nanang. Saanan ang maulit? No kasta nga adda parikot. Agpulong ka iti maestrayo, wan? Uwan, nanang. Sige, mapana kon tapno sa anak amala daw. Sige anak ko, agan-anad ka. Agdiretso ka nga agawid, no madismiss kayo, ha? Adakon bakit? Napan ka din dyan anak tayo dyan pagkatalan. Awan na makitak dito balay. Nay, mangmangagnak, bakit? Itay pa'y asao dito yung hindi ka matsumungbat. Di mo ka di makita abisi ah. Naging kakadita ka at kagura na. Asino mo't ti saan amasaktan itikas di amapan mo ibagbaga? Sorry na bakit? Kastala ka na yun nun. Agsuri ka. Inton kwan, ulitan manan. Sana na maulit bakit? Talaga asaanon, landaw. Talaga ka di adinak mapakawan bakit? Hay, aglisi ka man pa'y itidalan ko. Di mo ka di makita nga ado ti aramidak, ha? Diyan ka mo ti aramidak pare Bren. Si kantumat ngamin, pare. Tilalawlawatan. Nasaktan ba't ani bakit mo? Anya nga ti aramidak ta mapakawanak ni bakit? Nagbalbaliw ka na. Saan na ita? Imala. Isukat isang kay bagamon. Nung ay sikat ipangibaganda iti kasta, pare.
Apay, mayat nga tatirik nam, no ibagamot ni bakit mo dayta? Masakta anak mo da, siyempre. Ala, ano usam nga aywan ni bakit mo pare? Kaya tindon maminsan, no da nagkamalyan dagiti ubeng, ano usam tayo bagbagaan? Dumgag da kita, basta ibaga tayo itinasayaan. Ay nawaw, nagbanglumat ng tilot-lotom amasida, tatang. Wen, siya tinagluto, ta nabandog sa mo ni nanang mo. Ay, mangirwar ka mang hiditi plato, ta mangantayon anak ko. Wan, tatang. Umay kan nanang, mangantayon. Umuna kayon, sa anak kay amagising. Umay ka hidin tagigidan tayo bakit? Umuna kayo kung lang arudol. Ay, umuna kalata ng mga anak ko. Agidan kami to itiinam inton madamdama. Ano sa mga aywan at tatang? Si kantumat nga men. Talagang anusak ka anak ko. Diyak kaya't ang maturog man ni Salas. Ginggaita. No lumabas ka laeng. Saan mo't amasapol nga agpapansin ka? Si kakit di man. Agpatuloy ang ngaruday. At dalaang timapan ko gatangan di tatersina ni Pureng. Saan ko mo't adamdamagan no sa dino ti papanam? Ay, saan aya? Nupay kasta. Kaya't ko laeng ipakaambukin ka. Awan ka din ti pagatang mo. Bini ka nakan. Ay nawaw. Kay kaya't yu samat ti agsubli-subli ti tersin, angkel. Ibagam kit de no adda pa ipagatang mo. Tasya kung timapan. Kat no kagapgapo yu lang iti tersina ni nanapuring itay, angkel. Ay kat, anusan man ng timapan no adda ipagatang mo. Kaya't yu lang ngamin ti agpapansin kay. Di nakmut ngamin pansinan. Amangan no nauma na, angkel. Itay pa'y ngaglinabas kayo ti paraangan da. Kasano ngamin ti agarumay Diyak amo Tadyak mo't pinadas, angkel. Diskartyan nyo latan, angkel. No ikak nga tay ti mula kamasitas. Ay wag. Adumit ti mula mamasitas, angkel. Pilyom tay kapipintasan. Taiso ti itid mo kinkwana. Si kamanen. Ay makadlawa kun puldo. Itay pa'y alumanabas ka iti paraangan mi. Kaya't kulaeng nga iti dayto iken ka. Sa anak mo't adumaw dawat iti masetas mo. Kaya't kala nga ikan. Tapno adda ti may nayon iti koleksyon mo. Ken tapno tunggal agsibog ka iti masitas mo. Ket malagipnak. Anya ti kunam. Ti kunak. Rare daytoy amasitas. En pagatang ko iti kanakak. Sigurado ka magustuam daytoy. Kitaam ngamin Saan ko nga awaten dayta amasetas? Amangan no adda pa'y ti urayim akasukat na. Narigatan. Saan mo't kit day? Sana nga uray ti kasukat na. Ibatik dito asidagtigit yo Di mo liwayan asibugan, tapno saan amatay. Kumusta nga, angkel? Anya tinagsaritaan nyo kinana Helena? Naibagam ka din ti marikrik na, mangkal? Saan pa'y kaanakan? Napudot mo't ngamin ti ulo na. Anya? Apay ka no? Jakman amaw, agungungat kit din. Kat awan mo tinaramid kaw. Ti masitas ngay nga intudyo kenkwana. Batik iti paraangan da. Talo day jay. I love you. Ti kayat nasawain. Agasang may. Talo pa'y gayam ti inted mo, angkel. Bareng magustuhan na Sigurado day tangkel. Nagpipintas dagiti mulay o masitas. Di nakit din magustuhan. Ano sa nyo latangkel? Normal lang siguro ka dagiti babae ti kasta. Kung nakilakit din tapison na kitay. Naimbaglaan na.
Tapi nagsasawan naklaang. Makapasurunday jay Apoldo. Ay nawaw, anya tinaramid na ay adiyo na gustuan nanang. Laklakayan apapansin. Anya? Itay pa'y alumanabas iti paraangan tayo. Maumuma akon. Ni nanang man. Naira na laang man siguro Naira na. Oh, inggagara na kitdi Iti anya ko maaga pong aramidan ni Tata Puldo ti kastangay nanang. Anya nga iti ammo tayo. Amangan mo't no at dadakis apanggap jay tao. Kumkumpurmi kayo mat nanang. Nakitak nga inikan na kayo iti masetas itay. Ngamda kayo paikit din ti makaungat. Ik-ikan nyo laang ngamin iti dakas akay papanan ti kinaimbag dya tao. At da istorya kan ka manang Charis. Amom ka de. At da kursunada ti baak nga angkel kaw. Ni Nana Helena. Sino nga angkel mo? Ni Tata Puldo? Wen manang. Nabayag kanukat nga dati pa naggusto na kininanang mo manang. Di na laang ngamin may baga. Isumat lagayam ako na ni nanang apapansin. Lumanabas ka no ngamin hidya paraangan me. Kursunada na talaga ni Nana Helena manang. Manu atawan mat ng tinapalabas sipod pimusay ni tatang. No siya lang. Saan mat siguro adakas no agayat manan ni nanang. Ay nawaw. Okay lang kada kayo? No agdato ni Uncle Puldo ken Nana Helena? Ay wan no magustuhan lakat din ni nanang ni uncle mo. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Puldo. No kwa? Nangagkaw asyak tinagsaritaan nyo itay iti dayjay abeni, Charis. Adda ka numat pa nang gusto ni Tata Puldo kan ka nanang. Anya, ni Puldo, tibaak akaaruba tayo? Wan nanang, balo kayo. Baak mat ni Tata Puldo. Sana kas kenkwa na ti type ko anya. Gwapo mat ni Tata Puldo Nagagat kan nasayat a tao. Kas matlaang kanday di tatang. Ay, saan abaak ti kayat ko? Apay adiyo kayat ti baak nanang. Basta, di mon saludsudan no apay. Ni nanang mat. Di kay kat di maragsakan. Ta iti kastang ay dadyo at dapay ag gusto kada kayo. Bain ti atawanan tinapalabas sipod pimusay ni tatang nanang. Saan adakas ti agayat manen? No ni Puldo matla ang abaak, ay uray saanan. Guwapo, ang saan mat apasok iti standard ko. Anya? Naistorya kanyak ni Charis. Akursunada nakakano ni Paripol daw Mari Helena. Ay, day tangarot ti pakasurunak, Mari Gracia. Ay nawaw. Ay apay ngay Maray. Balo ka. Ni Paripol daw. Baak mag. Perfect match kayo no kwa Maray. Ay, kumaa. Ang jack kaya ti makiasawa iti baak. Apay magmaray. Ay na, Mari Gracia. Jack kaya ti makiasawa iti awan ti experience na. Mga no siyak tupay ti mabanog. Lawlawag man maray. Awan ti experience na. No may papaniti anya maray. Kasanon, no di nantukit din ang muti araramidan na. Kas kumay ti agluto, aglaba, agtimpla iti kape, ken daduma pa'y mare. Kasta maray. Lawlawag ang tanay. Sa bali matan ti mapanunot ko. Naluto ka din ti tinula.
bini kanakan. Itay pay asang kadamag yu angkal. Apay aya, padigwak kuma dahilina. Ay, unngag paisaw. Ang mga numay ayo tirik nana. Numakita na seryoso ka angkal. Mabalin ka di nga irwar ko to'y kagat-gatang mo ang malukong kanakan. Isu kumati pangikarga ak ititid ko at inula. Tapno presentabay. Sige laang, siguraduhin nyo laang agsubli day ta malukong angkal. Uwing ka day kaanakan, di ka madanagan. Alang marudin ti malukong, takargaan tangkal. Mabalinan sa amot day tao. Apay adi yung sibsibugan ti masetas nga inted ni Tata Puldo kada kayo nanang. Pagan ano kumangay dagita, isublimman kat di kan kuana. Ay nawaw, sayang day dyan nanang. Sapay talo apaso ti inted na. Amuyo ka day na niya ti kayat asawon day dyan nanang. Ay, jak ambukan ka, Charis. Sigurado ak nga, I love you ti kayat asawon ti talo apaso nanang. Yahoo! Tao po! Ha? Ni Tata Puldo matyang pukpukaw. Ay, mapan mo man kitaan, nuan niya ti ibagaday taalakay. Si kalatan ananang, tapno makapagsarita kayo pa'y. Ay, awanan ti rumbang nga pagsaritaan me. Ay, ni nanang mat. Masapul ang mapilpilit. Anya ti masapul mo, Tata Puldo? Umay kay kumapadigwan, Chares. Nagluto ngamin ti kaanakak iti tinola. Ah? Ay, agyaman aklaunay tata. Yakmat makita ni Nanang Mau. Ay, ada iti kusina, Tata. Madamang agkap-kape. Sumrag kayo pa'y Saanan, abangan no, ikamat na ti kutsilyaw. Da kayo kitdimot, Tata. Istay lang ni Nanang Dayjay. No maalayo ti kilitina, mayatan, Uncle. Makaungot-mot ngamin kanyak. Style na lang Dayjay, Tata, kunakmet. No ituloy yo, day tangar aramidan yo. Masigurado, magustuhan na kay tumat laang ni Nanang. Charis, anya manan day ta intet ti kaaruba. Tinola, Nanang. Mala, agtugaw kayon. Taramanan tayo no naimas matlaang. Ay saanan, agsida aklatan iti asin. Kas makita mo't, Nanang. Aramidan ni Tata Puldo amin akabailan na tapno laang mapansin yo. Saan nga ron abaak ti kayat ko? Apay ngamin adiyo kayat tibaak, Nanang. Narigat ti makiasawa iti awan experience na. Anya ti kunam, Nanang? Narigat ti makiasawa ite? Ay, sabali man ngamin ti pampanunutam. Ay, agpada kayo ka ni Mari Gracia. Lawlawag ngamin, Nanang. Kasla damang ngamin daduma kayat mo asawan. Kasano no di na mo ti araramidan na. Di syakto ti agparikot. Awan mo ti dakas na no ikam iti gundaway, Nanang. Uray baak, wano awan pa'y ti experience jay tao. Mabalin nyo pa'y mga isuro, Nanang. Isuro yun to akan kwa na, dagiti rumbang nga aramigdan na. Na, sabali ti isam mo Ti kayat ko asawan, isuro yo, dagiti rumbang nga aramidan na, Nanang. Kas kumay ti agluto, aglaba, kanda dumapay. At least, jabaak. Mabalin nyo pa'y amay suro, Nanang. Chocolate para ken ka, Helena. Sana ko nagimatang iti sabong. Tadumet ti masitas may. Isuntulat ta, tited ko ken ka. Okay laang matkanyak, Puldo. Sige, agtugaw ka pa'y Agyaman na, Helena.
Itaman pa ya saan na napudot ti ulom kanyak. Husto mo't ni Charis nga anak ko. Saan adakes no padasen ta puldo. Panagkunakat adamot ten panaggustokan ka. Pudno? Ay panagkunam ka di kat ululbudan ka. Jak pulusin pagaro pa mapasamak dayta, Helena. Kasla kagurguran ak unay ngamin ide. Uray siyak. Jak kayat tibaak. Agam, anyangay ita. Di ka madanagan. Ambok mati agluto. Aglaba ken agdalos. No adanto ti pagkuranga ket isuro naktulataa. Willing to learn da tao. Adda ka din itatapul doon ito'y manang Charis? Tangiwat mo, Benny. Saan nga na nagpakada kanyak manang? Itay pa asap sa pulag. Tamangan kami kuma. Kat no itay pa'y ngagsarsarita da kanina ng ija kusina. Dito ilang gayam tinapanan na. Kunaklakit di ano sa dino tinagturungan na. Nasaya at damutin ka ni Nanang. Nasaya at ti panakisarita ni Nanang kenkwana. Saanan akas idi akas laagong unget akanayon. Nasaya at mo't nga rod ano kasta manang. Sigurado ang maragsakan ni Uncle. Tapinansin mo't ni Nana Helena. Ay nawaw, si kamot gayam bine kanakan. Anyatir aramidem ditoy. Ay Uncle, itay pa yasap sa pulan ka. Di kamot ngamin nagpakada kanyak. Ay, wen ngagpaisaw. Nalipatak mutan kanakan. Nagdardarasak ngamin nga imay. Namuyo lang Uncle. Nagdanaga kiti kastaunay. Ay na, pasensya am ka din ni Uncle mo, Benny. Ay, di bali. Tawan mo tinakas ana pasama kon kuhana. Wan nga rod, Benny. Nalipatan na lang siguro mo tinagpakadakin ka. Ala, wanan Mawatan ka Uncle. Maala, makan tayo pa nga rod. Nakaidasara kun iti pangaldawan tayo. Nakaluto akmo't iti kanan ming kinangkal, manang Charis. Pangrabian yun tulatan at inlutom. Ado mat to inlutok akanan tayo. Sa kamin tumat makipangan kada kayo no kasano. Ay, nawaw! Kasta at talaga ni Ayat, narigat amalapdan, anyaman ti edad kan sitwasyon mo, no makita mo't adesidido jay tao, sigurado ang maayayo kanto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.